Langsung aja ini di sana. Oke. Ker, mana be? Ba buka isunu. Bawa tuh, Bah. Mana be? Pati benhan to, mana? Belega. Bisa bro. Aturan no lah sa. Ako rin lalo ito sa nangin. Ito na tutur boy may na pansa. Sebelah tinggi terming ni bemi tiya ba. Bimnin tuloy yan sa akin. Lai we kefin de han ma mentul han. Ano itong lupa? Ni rom haruka. Ay, shorty. Nagaram ng tulong mati. Ini makin madihan. May larang ni laben narangan. Oke guys, let's go. Buat rumah lu agak lah. Ah, iya. Saya dah. Mantannya promesa. Lah claro. Gas. Bulan 5 Liuba, depois filosi camping, ami começa a mudança ona. Moris na com responsabilidade, no tuir ididak ni plano. Los, falhanço sempre ia. Monu hamrik fali, ia dalam barat los atau liwidane. Ami começa a larançona, ami evita tia. Tambah ami hanui makran sudei, ami moris lai mudança no sai pior liutan. No agora ami diria kalau tuir ni versão. Pesan latih jalan. Jatuh. Iya, bawa mama. Tidak ruat tolu. Ruat tolu. Tidak ruat tolu. Tidak ruat tolu.
acontecimento semana de Duba, e uma tem João Cantum. Buat nebe media fossai, uma confronto entre jovens. Uda malu, sunu uma, noho malu. Haula bele muda sociedade rotunya perspektiva. Mebe consegue hakat meta pada rua kita ni, atur confiança mai hau kata se existe jovem barak nebe makmatene, no hakarak contribui desenvolvimento bai nação. Nune hau ne esperança ida kata, lorong ida abang ne se marca história boa ida ba juventude se. Número 1. Número 1. Nomor 2. Caixa Mauro. Iremos kita de contagem de votos, termai que se vai surah tudo. Resultado contagem de votos suku Bekora. Candidato número 1 Edgar da Costa, ao total 502. No candidato número 2 Julia Barreto, ao total 44. No idane significa itene chefe suku Fong, suku Bekora Myanmar, Senhor Edgar da Costa. Unsaho ito bot niya sentimento hanesan jovem milenial ida neve manangnya eleição suku. Hawak solok, nola imagina katak bel manangi eleição yan. Hawakara agradece ba entidade gigas, inangama liliuba maluk juventude sira. Ne haturu provaida katak lao jovem hodotu magdestrui nação ida ne. Mabe ye sorin selu se ye jovem barak neve matene no ye capacidade liderança atu lidera. Tabotnya visão sério durante mandato. Humai laos atubuko de oportunidade, maybe humai ho responsabilidade bahau ni nação e tempo agora. ¡Viva Juventudes Timor!